Good morning. Ngasi se akhoi gi yumja kaisha numit ko yumja kaisha numit ki card ki message yengwinara se ado yumja kaisha numit se akhoi gi kaino su oire ko Purnima su oirabanina haidi Purnima numit ki tawba yaba manifestation kari kra adum basu hafetang tawbiro ko manifestation ena ngarang budi video post tawramne ado dagi hafet yengaga aduga crystal charge tawbo kopa ama madumba ma'am da loina mag in details and hafetang video macha ama hap ki banengrang adu ngarang gi video da changaga yengbiro ko adu manifestation tawba yaba gi amu afaba timing ke ka su dum ai ngasi gi hajara age ko adu ham da koi gi yumja kaisha numit ko yumja kaisha numit ki number haraga di number 104 lere adu ga kala dana green color gumba kai gumba mai sina bi ga sang gumba chu gumba kai gumba mai sina bi ai ko adu ga chak thongbo ko padana aina hai ko green elaichi green hoigi maroi gumba kai gumba admai taraga happy rasu yai ko adu nungti lo thokot maina card hum kakti se lo thok chare card number 1 card number 2 and card number 3 ko hamba card khan bangai yenga se ko hari number 1 khan bangai gi na hari kari message la ke ha badu yang se ko number 1 Purnima su oire tha su la ko pukning nungsiba khotpa dumaina khatang keno tawani ko yaringai sigi pocha tar khara phana oina hai tare ko keno taw onthok piyo harasne ko thawai nungai tabo khotaba mayam ama leiraga di ko hadi meditate kumba tawra khotlaga ne si se release tawhan ba isha dagi ko chathan garo sigi pot mayam se ko nungai tabo mayam se agi life tagi loina chat khre ko ngasi aba no mechi dagi afaba mayam ama la ko kaina dumaina khandu ga hai tare ko wakhan nungai tabo khotaba le akiba kai ka mayam se loin chalhalo let go tawhan ba harasne ko Koi first is number 1 gi message later ko number 2 si su khatang hai tar ko yengjan ba khochan ba myam ma lai ba do aina taw ba thabak da hai ta dum khongthang ku ni yengjan bani khangde akoi ba gi mi yengjan bani khangde thabak tawina ba yengjan bani khangde do maina gum ba lai ba do adu oina oi ko silai se ko negative energies kum ba kai gum ba do maina khara lai ba ko pa ban le ko hai di devil lai se ko aduga number 3 dana ko thongna thongla layo thabak taw matam to ko kaino mai chattuine tawduine khallagadi adugi chattoriba adugi tawdoriba thabak to ai mai pakani ko ai soiduna ngamgani ko habagi dumai taro ko wakhalon amaga dumaina chatpiyo ko sisina koi gi card ki message lere ko aduga timing sina ayu ki pung 5 ga minute amadagi ko 5 ga minute amadagi na pung 9 ga minute 5 phaung lere ko dei 8 ga minute 36 tena 13 ga minute 9 phaung lere adagi mu 2 ga minute 13 deina pung 5 ga minute 35 phaung lere ko adagi 3 ga minute 9 deina pung 13 ga minute 9 phabo ko nungda wairam gini ko sise 3 ga minute 9 deina 13 ga minute 9 phawba si manung si manifestation gumba tawge khot ke haragadi ki sukai de ko aduga nongalam dai gina 2 ga minute 5 dagina 3 ga minute 19 phaung lere ko ado sida laire ko gi ngasi gi oina afaba timing ko ado aina ngarang so hapet pudi hai gre ado Purnima numit se yari ngai hai tara gi nung sing doppo kho toppa dum ma yam ma laire isa su cleanse to thok ko isa cleansing to one haragadi iru mai thajabiyo phasana kok tum thoktana khotoktana dumaina tawraga hari nungda wairam leina ko tha gumba uragadi tha mangal daga phamaga meditations gumba tawbiyo manifestation gumba tawbiyo journal gumba iyo hari tha gi mangal da harasne ko amai tawraga hari diary gumba maintain tawraga diary amada leina aphaba pot mayam do ngato ithokpiba aina pamyo pot to amai tawraga ibiba ko adu still laire khogi ngasi gi oina daily card message ma'am thank you